Suswa Mbarara University of Science and Technology yahiga abantu kukoresa obujanja bw'amararo ga gavumenti ningo obujanja burabiro mbashaha bakugu barekeraho kweragurira bonkabo. Dr. Karidi yahanangiza abantu abine ndwara nka Sukaari, Puresha abarikoreseraho ku mirombazi ngo ni kibi kandi nikireta uburemeza amagara gabo. So kati ekisinzo okujja tusinzo okuyo kusanga nti bagezezako okugenda mu drug shops mu malwaliro ageeyago mu byalo naye kyetusanze nti tebamalayo bujjanjabi amirako ddagala lya nnaku bbiri awo mubuuza n'agamba n'amadagala nga tagamanyi tebawandiika agenda tugenza okuwuliramu ebimuluma n'agenda ne bamuwaako olw'okusinza ku kasente kalina naye kati bwe bajje tubakebedde era tuli mu treatments eziggwayo. Ankunda Innocent or chairperson wa Mbarara Pharmacy Students Association yatangaza kwendwara nka TB ikokore mno gwanyinenda Sukaari, UTIs, Puresha tokurahuka kuchimanya ngo ino burwiro obu aho yabashabo kwerinda kandi nokuraka kuzomirwaro kuchebeza. Innocent yarabura abantu abarikweragurira na bwanyuma yo kufuna hakabonero kamwe bakarahukana bazo mu kiriniki bakushabo mbazo bari kutekateka mu gutamba. Ndwara nka TB, pressure ninga hypertension, cervical cancer na za UTIs no kugira nti abantu tebakora kukimanya bazina umuntu yaine TB nazo mu kiriniki abamuhebwa amplicolox abumire dena ahunami konka wijo kakora screening no manyo kwemerera. Innocent mbigambo bye nagira ngo kuchebeza indwara kare ni chukuru kandi washango ine ndwara ezo zikiri nto zitambirwa kusingo kurinda kubanza waremba kandi ziri harurengo orubimunonga. Alice Mukama uri kutura mu Kiswahili Cell muri Mbarara City yasima bashaho ahabo kumuhereza embazi ya Sukaari kandi eramuyambe na nakushanyarra. Twasesa na bitamwe nkito kuza kureba embaze byo kubanyo ntuhire Sukaari sanyariro mbiri nuko kwiza kandi kunakikaha abana ababasigazi abo kusoma okusaho ba dokita bampayereza dokita unagamba nawe yambuzo kuntwire ndwire namugambira okuntwire ndwire Sukaari. Abakazi bashabo kwegendesereza UTIs kandi no kurebeka ngo bayefaho na mnonga habuyonjo bwabo. Ibyo byashabwa Bira Zulaika umwe omushaho Mary Stops Uganda. Most spiritual abakazi ni UTIs abakazi ubuyonjo ubuce kandi n'enkura y'abakazi kugira ngo umukazi yashesha ibikontorota amahanzi so washeshe nkarika kugarukira emubwoko nukora kikugira kamarwara. Gasha kwa Susan Arino Mukisa abwa tayari West Agenshonga omuri Mbarara.